Qobe mnyaka solo kwango-1980 isitjhaba samaNdebele sigidinga isikhumbuzo somunye wabarholi owasibuthelela njengesikhukhukazi wayokuhlala naso elizweni lomnono nokuthula kwamaMitjhinara. Iveke le lihlandla lamatjhumi amane namane siyokujekezela Komjekejeke. Lithabo elikhulu ukuhlanganisa amehlo nawe ku-SABC lihaye ngingubranko Nkambulungu wakoMloyisane kwaBhoholo lotshani. Isitjhaba samaNdebele siya emnyanyeni wesikhumbuzo samatjhumi amane nane sengwenyama usilamba kamdala owabusa isitjhaba samaNdebele wakwaManala ngesikhathi sokufika kwabamhlophe ePitori bazokwakha umbuso nabalethe ikolo yobuKristu. uKhamfati Masombuka usihlanganisele umbiko ngomnyanya nomlando wakoMjekejeke. Amangunamnyama bo Komjekejeke indawo engetlhagwini Mpumalanga edorobha lePitori yaziwa ngokuthi kuseValmansdal ngokuthiwa amaMitjhinara evele eBerlin enarheni yamaJarmani alethe ikolo yesondo lobuKristu ngeSewula Afrika. Kulapha abafundisi bakhona bafike bahloma isondo elalibizwa ngeBerlin Misionary Station. Ngesikhathi eso abalimi abamabhura ebizwa ngama-Voortrekker babesele banzinzile enganeni okweligwa sebafuna indawo ezinothileko zokulima nabantu abazokusebenza. Lokhu kwabangela ukuhlalisana kabuhlungu kwenitjhaba zamakhosi sekubalwa nesitjhaba samaNdebele wakwaManala esasibuswa ingwenyama usilamba endaweni ezisabalele yonke iPitori namhlanje si. Ingwenyama usilamba yabosela kononduna eKlipkop yengamela indawo zonke ezizombele ziPitori ukuye eRandfontein neHeidelberg. Uyise likaSilamba ingwenyama yakononduna nakwapulwana ngumdala wabuthelela isitjhaba ngemva kokudlula kukamzilikazi kaMachobana Khumalo ngo-1828. Ipi kamzilikazi yayisesekhona emkhumbulweni yesitjhaba sengwenyama usilamba nakufika amakhuwa nganeno okweligwa okuyipe yathatha isitjhaba esiningi nobamkhulu wakhe ingwenyama yakwaHlaphezo eMoyplus nemakhaphana eHeadley usibindi. Ingwenyama yakhetha ukwamukela ukungenelela kwamaMitjhinara athi ayalamula kwaba nemkhulumiswano nababusa abamhlophe beSouth African Republic ukuza nesisombululo engeze saphalaza ingazi. Umbuso kaThomas Bheka namaMitjhinara bavumelana ukuhlalisa ingwenyama nesitjhaba sayo kule ndawo eselibizwa ngeValmansdal. AmaNdebele athi Komjekejeke indawo yomnono nokujekezela. Nokho akhange kube lula njalo ukuhlalisana ngombana amaMitjhinara avuma ngembandela athi ingwenyama usilamba ingakhandela abantu ukuze esondweni begoda abahlala lapho bakhothamele yonke imithetho yombuso weRepublic kodwa bahlawula umthelo ngokuhlaliswa. Ingwenyama usilamba akhange ivume imbandela le okwenza kube nokudosisana kwesikhathi eside. Nanyana kwaba zinzukulwane ezingabazine zamakhosi avusela kwamjekejeke ukuphuma kwesitjhaba ngo-1912 kwabangelwa ngiyimbandela yombuso nesondo. Ingwenyama yayisele isesihlalweni umbhongo wokuthoma angakhange akhambisane nayo njengaboyise nabo bamkhulu wakhe. Isikhumbuzo sakwamjekejeke sasikinyiswa ngomnyaka ka-1980. Isitjhaba sakwaManala sabuswa ingwenyama umbhedlengane wesibili aphathele ilanga elikhanyisileko njenganje ingwenyama umakhosoke wesibili. Oyingwenyama ebusa isikhathi eside emakhosini abusinitjhaba nasaphilako ngeSewula Afrika namhlanje si. Umnyanya lo udosa amakhosi wenarheni ezibomakhelwane nabarholi bemphakathi abanikelwa nethuba lokukhuluma nesitjhaba. Umphakathi uphuma ngobuningi bawo ukuzokuveza ubuhle besikhabo lomuntu ngevunulo, igido nengoma zesintu. Okukhulu ukujekezela ukukhunjula amakhosi amadala nabokhokho. Ngingukhamfati Masombuka wendaba ze-SABC ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg.
nasibuyako sizabe sikuphathele ithekeli siqala indaba zomlando wakoMjekejeke. Sibuya Nenyanda. Ubukele ihlelo Sibuya Nenyanda ku SABC lehayi na ku SABC Plus uyalifunyana nekhasini le Facebook lendaba zesiNdebele lithi isiNdebele TV News ngo 5:30 SABC 1. Umlando wakoMjekejeke nawuthoma ngokufika kwamaMitjhinara akha iBerlin Mission Station ngo 1869 kutsho kuyithoma phakathi ngombana ummango wakwamnyamana wawuvele ungaphasi kwelihlo lombuso wamakhosi wamaNdebele iminyaka emakhulu amabili ngaphambi kwesikhathi eso. Estudio sivakatshele bajameli ngokuthunywa sigodlo samaNdebele nengwenyama wamakhosi wesibili kaMpongo. Njengemanyeno zabe adosa phambili umnyanya wakoMjekejeke. Sinobaba uMavula Mabhena umkhulumeli wesigodlo endabeni zomnyanya lo nobaba William Thubana osisazi ngomlando wakoMjekejeke. Lotshani bobaba ndaba ezitha Mabhena. Sithokoze Kambule silotshise nababukele ekhaya. Sithokoze kubaba Thubana sikwamukele Thubana. Sithokoze baba Kambule. Akhe sithome lapha sifuna ukwazi khona bonyana mbala ndaba ezitha kuyayiwa na koMjekejeke. Sithokoze khulu baba Kambule silotshise indlovu enduna umakhosoke wesibili wesitjhaba samaNdebele ngwenyama yesitjhaba samaNdebele bayede ngwenyama kwamambala Kambule kuyayiwa koMjekejeke siyokujekezela mhlana amalanga amabili ngomgqibelo lo esiya kuye komjekejeke ingwenyama imema sonke isitjhaba amakhosana amaduna wonke umuntu ukuthi izani nizohlangela ubabethu ingwenyama yesitjhaba samaNdebele komjekejeke siyokujekezela umnyanya uzokuthoma ngeiri le-10 ekseni asihlanganeni khona. Baba Thubana akhe sithi umuntu ufuna ukwazi ngakoMjekejeke singathi kuyini umuntu okufuza ukwazi ngakoMjekejeke. Sithokoze baba Kambule nababukele emakhaya. Indawo yakoMjekejeke baba Kambule indawo eyathoma umnyanya lo wathoma ukugidingwa ngo1980 kukhunjulwa amakhosi amadala njengeNkosi uSilamba owabuthelela isitjhaba samaNdebele waya naso khona lapha koMjekejeke ngemva kokuthi bacabane nabamhlophe lapha kade basuka endaweni ukusukela kubo Bronkhorstspruit kubo Bapsfontein ngale ngemva ukuthi kube nombango phakathi kwamaNdebele nabamhlophe. Manje ke umnyanya lo wamukeleke wonke umuntu kugidingwa khona lapha endaweni koMjekejeke eyaziwa ukuthi iValmanstal. Kuza omkhulu nomncane kuza amakhosi inthekeli zemibuso nabaphathiswa nababuya ngitsho enarheni zangaphandle ezokuphepha zilungile zijame ngomumo zempilo zijame ngomumo yonke into nje ihlelekile. Nasikhumbula njengoba na indawo yamagugu baba Mabhena ngokusemthethweni indawo yakoMjekejeke seyathukwa bonyana indawo yamagugu. Iye sithokoze kunjalo baba Kambule sizokhumbula ukuthi ungqongqotshe uDirekhane Qobe indawo leya wayibeka ngokusesikweni ukuthi seyindawo yamagugu. Manje ke zikhona izinto ezimbalwa ezikhona lapha kukhona la kunekumba la kukhangiswa khona ngezinto zesitjhaba samaNdebele begodi sizokhumbula ukuthi kuya ngehloso yakababethu ingwenyama yesitjhaba samaNdebele sifuna ukuthi indawo leya ithuthuke ifike ezingeni la umunye nomunye umuntu makaphethe kuvakatsha eze nomndeni wakhe azovakatshela ikomjekejeke azofunda ngomlando wesitjhaba samaNdebele. Sikhumbule ukuthi ihloso noma itheme yonyaka lo yomnyanya ithi rebuild and unite. Sizama ukuthi sibumbanise isitjhaba samaNdebele begodi sisakhe isitjhaba samaNdebele kuthi amaNdebele onke ahlangane. Mara into lesingayenza njani na? Sizoyenza ngokuthi amaNdebele azazi ukuthi asukaphi imvelo yawo ikuphi. Manje indawo efana nekomjekejeke indawo la abantu bangakhamba bayofunda khona umlando wabo ukuthi njengesitjhaba samaNdebele basukela kuphi. Uyithinde khona baba Mabhena kulapha sithatha khona sisa kuba Thubana ngomlando wakoMjekejeke.
umlando lo ngendlela ungakho babuthubana utshengisa ukuthi ingwenyama usilamba wasisindisa isitjhaba ngokuthi akhethe ukukhulumisana kunokhetha ipi ngoba bekungesikhathi sokufika kwamakhuwa kubangwa inarha kubangwa indawo enothileko. Uthini umlando ngokuhlalisana kwengwenyama usilamba nabamhlophe ngalesa sikhathi? Kunjalo babukambule ukufika kwabamhlophe nama-missionaries laphana bafika laphana babona ukuthi indawo leyana yindawo enothileko. AmaNdebele aba nethudu lapha kade basuka khona baya khona bebanethudu lokuthi babe nelihlo lokubona ukuthi nangembala indawo le inothile. Ifuyo inamadlelo amahle nakulinyileko kuphuma isivuno esihle bahlezi kamnandi nje bayajekezela lapho. Manje wathola ukuthi ke bayababangisa ke laba abamhlophe bafuna nokuchugulula isikopilo lesitjhaba samaNdebele. Manje wathola ukuthi imbandela ebayibekileko lapho isitjhaba samaNdebele asivumelani ekade siholwa yinkosi usilamba ingwenyama usilamba. Abavumelani nangendlela bafuna ukubaphilisa ngakhona, bafuna nokubathelisa indela, bafuna ukubasa esikolweni sabo, bafuna nokuthi babangenise nesondo labo. Kwafunyana sokuthi iyakhombana khonapho konakala nobudlelwano oba bangasaba khona ubudlelwano obuhle lapho. Ngiyakhumbula ugogo ngesinye isikhathi ayicoca indaba unathubana lapha kwamJekejeke ukuthi kokuba nesikhathi lapha amaMitjhinara afuna khona abantwana ukuthi bazokungena esikolweni bazokungena esondweni ngoba kwakumbandela umbuso ukuthi kufanele bababize ningabhali nabo basho abantu abadala lapha babhala bathi nokwenzani ngabo bathi sobafundisa bathi hayi ingoma iyeza sabafundisa. Ithini indaba le kagogo? kunjalo babukambule basuka bala nabantwana aba and then ukhombisa ukuthi manje amakhuwa la baphatheka kumbi ngoba manje ikolo ebafuna ukuza nayo le nesondo labeli ne manje ke alisakhona ukuthuthuka ngoba amaNdebele ala nabantwana babona ukuthi mani ngoba nakuyikhombene baluka amano babona ukuthi manje ngoba bona basakhona ukukhulumisana kuhle ngoba ikhombene phela bafuna omunye umuntu onzima abangangena ngaye esitjhabeni samaNdebele beza nomfundisi ugegana. Umfundisi ugegana lo bamthumela ukuthi akayokhulumisana nesitjhaba samaNdebele ukuze bakwazi ukuthi bachapulule abantwana aba bachinge esikolweni bachinge nesondweni. Yasolo ikhombene njalo bala amaNdebele babona ukuthi hawa kubhalile nangaleli cebo laka gegana leli soloko bayafeyila. Kulapha baluke khona amano ke ukuthi baphume manje bagcwale umango lo bakhambe bavula ama-settlement sebabutha manje abantu abasakhethi nesitjhaba ukuthi sisitjhaba siphi mhlambe imhlobo babutha nethi bonke abantu ukuthi abeze bazokuhlala kuma-settlement abo baqarhe isitjhaba samaNdebele ngoba bona nabafikako la umbango lo ukuthi ikhombene abakazowungena then bazokwazi ukuthi bathuthukise isikolo sabo nenkonzo yabo le ngoba ngakwaNdebele lapha ikhombene. Babumabhena sesibuyela komJekejeke namhlanje kuyindawo ethathwa bonyana kuyindawo evakatshelwako ngokwevakatshobukelo lapha abantu abathanda ukuzikhupha bayokubetshwa umoya bangakhambela khona anjani amahlelo wakhona? Iye kunjalo babukambule zikhona indawo la ungaya khona kunendawo inkumba zakade zazihlala abokhokho ezikhona la bangazibona khona kunye nala kulele khona ingwenyama usilamba kukhona khona lapha nangaphakathi la sekwakhiwe ngempilo kambiso yanamhlanje la bangabona khona ubukhwari ebenziwa amaNdebele. Zonke izinto ezenziwa amaNdebele zikhona abantu siyabagcugcuzela ukuthi abayivakatshele kwamJekejeke yindawo ehle la umuntu angabethwa khona umoya la ukhona ukuphuma khona enduthwini uyobethwa umoya umuhle ulalele umlozi wenyoni ngaphandle injalo ke kwamJekejeke. Ngokwegido ngokokuzithabisa kokhonye abanye ngabazovusavuza ngokuthi kube nelithwanyana elibeka uburotho etafuleni amathuba angangani kuleyo tuthuko? Ngokogido mhathi akhona amathuba bakhona abavumi bekhethu ebazobe bakhona bazokunandisa kuwo lomnyanya lo esiyakiwo njengehlala iyenzeka mhathi ukuthi qobe mnyaka siyazi bona umnyanya lo mawuphelako emini kuphela lehlelo lelesithi formal program emva kwalokho kuba ne festival
eyokuthoma nge-iri lesithandathu iyophela nge-iri lesithandathu ekuseni. Maye abavumi bakhona nalabo bangakabhalisi besenza isibawo ukuthi abavele bazozihlolisa ukuze bakhone ukuthabisa isitjhaba sengwenyama. Kulabo abathengisako mhathi iye kukhona ihlelo esilenzileko lokuthi abathengisi kunendawo la bazo-allocatelwa khona ukuthi labo bakuthengisela khona. Kumele mabafikako babonane nomntwana enkosi ukhethiwe, babuye godi abanye babonane nomntwana u-aphani osihelebhako lapha esigodlweni. Mtshade sithokoze babuthubana, sithokoze khulu ithuba namhlanje. Siyathokoza sithi bayede ngwenyama, ingwenyama isitjhaba samaNdebele ithi wonke umuntu nongaselindebele akuyeza uzobona ukuthi amaNdebele enzani, simema wonke umuntu ngomgqibelo lo nge-iri le-10 ekuseni umnyanya uyathoma. Sithokoze bayede ngwenyama. Lihlelo Sibuya Nenyanda nasiragela phambili sizabe sesiqala inyosi ebubula ithi nayibubula koyithuka amakhosi sizwe indabuko yalapha sivela khona ngokwembongo ngombana imbongo ngizo ezisitshela bonyana sivelaphi. Imbongo esizaziko nesizwako zikhalinywa zimbongi, zimlando nomlando omkhulu ositshela indabuko yethu ukubana sizazi nokuthi sivelaphi. Izabe ingakapheleli inkulumo yamakhosi singakahlanganisa amehlo nenkulumo nenyosi ebubulako ivusa amakhosi amadala. Sinembongi yengwenyama umahluzana wakwaMthweni. Mthweni yeche. Lotsha bavunkambule ngilotshise kuwe nabalaleli nembabukeli bakho. Sithokoza khulu kwamambala ukufika kwakho. Ke usitshele ngokuba yimbongi ukuthi ufikelwa yini, lifika njani ikhono lokuthi umuntu agcina imbongi. Babukambule, ukubonga kusisipho semvelo obelethwa naso. Okuthoma akhe ngithi kunomehluko phakathi kwembongi ebonga amakhosi nembongi eyenza inkondlo. Njeke mina ngiyimbongi le ngesizulu abayibiza ukuthi inyosi, imbongi ebonga amakhosi. Thina-ke imbongi lezi ezibizwa ngenyosi kuhle kuhle asibongi siyathandaza, kodwana lo mthandazo osuthandazako sithandazela amakhosi. Ngombana nawuthoma ubonga kufanele ukuthi ukhone ukuvusa abezimu baleso sitjhaba leso ozabe inkosi leyo uyibongelela. Umuntu kufanele abe njani nakaza kubona ukuthi awa ngiyakhona ukubonga? Ukuthoma nawuyimbongi yenkosi into ekufanele ukuthi uyazi, kufanele ube umuntu othanda isintu. Okwesibili ube umuntu ongahlukani nemvelo, ube umuntu oyilandelelako imilando ngombana inkosi oyibongako ngaleso sikhathi ephila ngaleso sikhathi kufanele wazi ukuthi iphila njani, ingubani, idabukaphi, ngiziphi ingemegeme zayo, ngikuphi okuhle ekwenzako, ngikuphi okumbi okwenzako. Begodwa kufanele ulazi ilimi lokubonga bonyana ngengiliphi. Kufanele ulisebenzise ilimi lobukondlo ngombana ezinye inkulumo kufanele ukuthi uzikhulume ziyalumela, kodwana wena kufanele uzichukulule uzise ngelimi lobukondlo ukhona ukungathekisa, ukhona ukufanisa, ukhona nokufihla inkulumo. Angekho wakhola abanyana siyakhona ukwathuka amakhosi kodwana abasilaleleko bangazi ukuthi lento engiyikhulumako ihlamba ngombana ngisebenzisa ilimi lobukondlo. Hayi kube khona kabanye kabathi kazi imbongo zikhuluma ubungwenya nobuchacha bomuntu. Kunjalo babukambule begodu bukhwari bomlomo bakade lobo. Nawuyimbongi umuntu ogadangisa umlando ngaleso sikhathi leso. Enye into engayelelisa imbongi ezincane ezisakhasako, na imbongi kufanele ukuthi uwenze isiqiniseko sokuthi uba nguwe awulingiseli omunye umuntu. Ngombana nawubonga kufanele ungene esimoyeni nawo uzizwe bonyana lento engiyikhulumako yinto esuka ngaphakathi kwami. Begodu nawuyinyosi akafanele ukuthi usebenzise amazizo wakho nemicabango yakho. Ugadangisa umlando njengoba unjalo, ukutshela isitjhaba iqiniso njengombana sinjalo. Ukwenzelela bona nangesikhathi esizako nasele ungasekho nenkosi le ozabe uyibonga nasele ingasekho, isizukulwane esizako sazi ukuthi kwakunenkosi ethile esitjhabeni esithile yayenza lokhu nalokho yana bakhona ukwazi. Akhe ngenze umzekeliso, kunembongo zamakhosi wakade. Nangathana amakhosi layo akhange abonga
ngabe umlando asiwazi ngombana kade kwakungaxolwa phasi ayengekho ama-television nama-radio kodwana ngebanga lokubanyana imbongi zazikhona zikhonile ngobukhwari bobulomo ukusigadangisela umlando namhlanje esele siwazi ngamakhosi ekhethu wonke. Ke usitshele ngokufika kwakho ekutheni ube yimbongi yengwenyama kuthini kuwe kulula kangangani ukwenza umsebenzi onjalo? Baba uKambule nangingakutshela iqiniso lipheleleko ayisinto engayihlela ukuba imbongi yengwenyama umakhosoke wesibili. Lento le yinto eyangifikela ngilele ngitshelwa ngugogo ongukhokho kimi obeletha uma. Ugogo kama unathubani unamnguni. Wafika kimi wathi mna nomntanami ngiyazi ukuthi unekhono lokubonga. Kunomsebenzi omkhulu oyoqalana nawo yoba sitshijilo. Kusukela nje ingwenyama umakhosoke uyoba ingwenyama samaNdebele kwakungakafiki ngaleso sikhathi uzoba ingwenyama samaNdebele uzokuba yimbongi kamakhosoke mhlazana aba ingwenyama yamaNdebele kwakungakenzeki konke lokho nabo nhlabo commission babangakafiki ngaleso sikhathi leso ya kusho ukuthi kwakuyinto engesikhathatha ukuthi eyayikade ifana nesiprofit kodwa sesifike kuliphetheni ihlelo lethu kwanamhlanje njengoba nasichinga khona komjekejeke siyokujekezela nami ngithi angilayele ngokukuchiya nayo imbongi mina ngingicezela kokosi bahola kondombi. Bambiza ngomakhosoke kaMbhongo basithi ingwenyama samaNdebele itholela kunangoma umambathina kalengwe wambathisa umahlungulu nomkangala wambathisa umkopane nomletlane ngathana umakhosoke kwagongubala ngabuNdebele usalele maqalanga hlangana nendaba zamanguni wabuthumanala nonzunza wabuthugegana nomasombu kusikhosana walila udlomo nomkhwaduba nosibasa bathi nathi sembesani ngengubo kababa umusi kamhlanga. Umakhosoke lithebe ladla ngesitsha sakobo magodongo lathi lingasuthalotela ilanga lalindela ukuwa kwengwe esithorini somtholo kwamnyamana kwasiphuka umuthi omkhulu mhlana umakhosoke aba ingwenyama samaNdebele abakhomane bomtshade bamhlangela bathi bayede ngwenyama. Kungagukambe udumo walwa ngobuqopho kanti abanye balwa ngenyanda yamasemula kusilwa bamhlanganyela ngoboma alwela ukuhlanganisa samaNdebele kamusi kamhlanga aflathelana ngehla nangaphetsheya kwebhalule kwaba mhlana kuphatheka ihapha lakaNdebele. Sizukulwana sikamabelethwa mhlana amakhosi ahlangene bathi ngumakhosoke kaMbhongo uMbhongo kaMbhedle ngane kaSilamba umathumbisiba mhlana kudabuka imbeleko kaSombulawa. Umakhosoke yingwe kubongwenyama kumadulo avika ngomsobo abanye bavika ngenhlangu avika ngenqwadi nokuthula inondo ngeyeziko letshingalanga eyalamlela umakhosoke yathi mlisana thwala isiba likamusi kamhlanga waba mhlana uNdebele abuye emasisweni nqiliba yomthambo kaNdebele yarathula imkhawuli yamakholoni imkhawuli yahlukanisa amakonyana kamusi kamhlanga wathi makhosoke unanyawo wathumanala nonzunza imbewu kwakhokho imbewu kamusi kamhlanga ngeyatshalwe emhlangeni yayokumila kwasimkhulu yayokumila nembilaneni. Umakhosoke ngumagijima kwagijima lunyazi intsikizi agijimela ukufaka isiNdebele ema-university agijimela ukubulunga amasiko abulunga amagugu abomdala kazidli abulunga amagugu abofene kamkhepuli ngumasine kahlunguphazwa umazithulela kaMbhongo bathi umakhosoke akalina muntu ulwa ngokufanele mazibulo ngumabizwa sabela kodojiwe into ethe yabulawa imbeleko yathi nanyana kwenyukela yathi ayibulala ingazombe samaNdebele intethe iyabafela abantu abayo bayede ngwenyama bayede hlanga lehlabathi bayede ngangetshaba lakhe bayede Ndebele eliphezulu